Mayambu Kurumjari, Adomni Yingbiriba asi Northeast Windona, Sandokchariba News Analysis ni, Ying Tabiriba Pumna Makbu, Jessy Thiamna, Taram Okchari. Ngasi, Manipur Amadi, Manipur Mapan, the Fong Liba, Pau chasing the Kari Maruiba Pausing, Yari Bagi Habdu, Kanana Bagita Makta, Kogi, Northeast Windogi Studio, the guest on the links in the Lebiriba, Kogi Kaikum Najariba, Oza Yumnam Premananda, Head of Department of Law, Manipur University, Ozabu Taram Okchari. Oza ahan mesidi akoigi pau chasing the headlines on a pong liba pau matagi lokachage akoigi Chief Minister Environ Amadi Yumthangnaba Assamgi Chief Minister Himanta Biswa Sarma ga Guwahati da unaduna akoigi security amadi Assam da leriba Manipuri singi welfare gi matangda akoigi kupna naina khibagi pau sing yaw thingnazare masigi matangda ozagi oiba mot khara phongdokpiyo Uziki Kenogi Assamgi Honorable Chief Minister Hemanta Biswaska, the Koi Manipurgi Honorable Chief Minister Koigi Akoza Birenga, Unabagi Pausineva Hanba, Yamaruina happy Kabayama the Lumba Queen Pazabada. Other Masen Kamada Yam important state ni, Akoigi Assam se Koigi Naiven state Nataba, Akoigi Noriski Oina, Assangi Mapumsi Yam Chow Haitare. Noriskinati whole over India Kogi political scenarios Yang Matamda. Assamgi Kenosi Yamna Wangi Aduna Masi Hemanta Biswa se Koigi troubleshooter gumani any problem lakpadadum solution si sawakma suggestion pibangamba aduguma Chief Minister ni Chief Minister natana he is not only Chief Minister akoida ani leaders ani lay amana state to gi Chief Minister dang oiraga aine sawbani adagi amai leba amana state Chief Minister plus center gi leaders ngi kai unaraga khara decisive oiba decision kha lobangamba adum Chief Minister adu mangda masi amani koi India gi Chief Minister mayam sim manungda adum center gi leaders ngi yam punba aduga any kai guma problem kha lakpa da su khana gi role am lawba adum Chief Minister manungda masi amani adu ma unadana koi gi honorable Chief Minister koi bere unabidana sumba wari sabase masidi yam phai Mabani wari sabasi akoina yenguba urubada nate ta ko akoina khabar gi kuthangda ako social media kuthangda akoina khangisi Twitter da kaida Chief Minister na tweet tawbada akoina khangisi maruina pot ahum amadana akoigi North East inter North East gi security and development si khanai hai inter North East North Manipur da nataba Assam adagi di akoigi Meghalaya adagi di Arunachal Pradesh ade Tripura kwa ade Mizoram adagi ko Sikkim si akoi 7 dagi 8 way real North states ki state masing si and 8 states ki development si khanai aduga security su khanai haba aduga sima hanba si khanabum thokpani development amadi security matang sida mabani phajana khanai ani subada moina haisi mabani kharabuda khoina uba phangi si akogi Assam da leiba akogi Manipuri sing particularly ko maitai sing ko maitai nate Assam leiba kanda maitai si di paramani aduna taba ko gisnau leiri Manipur Satkiba Naga lady, the Mighty Pangal lady, the Tobasu Lerangoni, Adana, she mayam, she should more welfare to Yam Kupna Kane, Adana, La Mamada Akoisi Manipur Saki missing still Aquina Moishi Manipur, part put in that remote Assam lake and Assam part away, Orgasu, Aqui Manipur Ling Ama, Kogi, blood relation, ties, some labor in Aquina, moishing the welfare. The cannabis issue, Kogi Chief Minister Sigi jurisdiction Amane, Adana, Madumasu Kane, Madumasu welcome ni, and Pawaponi. And the Amana are over the Canary Simoina. We are lady Manipugi, prevailing violent situation high. When a violent situation high, a coin logi marunda, armed conflict high, not like a war high, an armed conflict much war see, come I told na Wakai by the solution, Purpoyaka, the Masisu Kane. Aduga Lurisi, as Ahum Kanaba to the quiet Marusi, entire Noriski security concern and the development. This is general theme. Adu the Yamkana Queen Sanjaro, the Anishuba Kogi Manipur, the Gichakiba, Natraga Hana. Masikuri bani 70s the guitar pani maiti mayama the maiti banganama samlerisi 70s swai the guitar pa kuiro port ngaktani moisi indigenous people high the worry saka moisi
original settler of Assam ki mung challabani moise an adu singdu ki welfare da khanein hai masisu yam phaw po ne du aroi bada khwai de maru de khoi solution ama Manipur gi hujik lai ba war sigi solution ama porna bagi khane hai se masima yam maru ba khale adu de ne khoina manung da inside ama khoina pigeon ji kai no akanda masi hemanta biswasi center na mangon da role ama pi bazala mani nam mamang ju Manipur da la me tha mani mamang ju Manipur da la me akoi gi lai Manipur gi conflict situation ji lo sen ba ja bagi porsi lak na bagi mangon da center na kai no khar pir ko male du la me kan da chu champu da kai da kampu pu chat pra main taraga ko solution purok bagi lambi de sagjal lambani aduga kadai box sagjal lamun ko khangdana marak ta palong tokhiba adu pos handak si madugi mu backup to mu samakna ba center mo da assignment ma pi ba jala haide moigi notice ki ngasai gi nidaning da gi masi kan conveners oibani aduga BJP gi su heavyweight amani aduna adugi potna le double engine government ina center gi state gi punna party matna pan banina ade notice ki kari ma trouble one of the trouble shooter of the kanoni leadership mung amani aduna madu potu da mangon da khara sina bazala center na senaraga manung da mapan da khabar thulai sina khagi wani manung da kano koma akhoi gi thoiba lan sigi waroi sina progna ba solution amadi khanna ba ya ba agenda khara proposal khara leibra haiba ge khoi khali aduna khoina masi yam thagali chief minister ani unaraga kai goma khara puthokone haiba se chief minister ni overall tawrung su hemant ainga sai jagi bido hemant biswasi chief minister marakta not only chief minister akoi trouble shooter as well as chief minister marakta center na yaba chief minister amane aduna adui potu yeng kana masi welcome step ni aduna aphaba ngakta pubiraga 2024 sida yaraga di khoi Manipur si khoi tangdu leitaba nomen sim laga chakhot lamjen da ne yawba khana chaina hana bana taba chakhot pa da oina khoi mayam dagi mangjin thana ba khona ba adumba state am oigani haibagi thajaba do khoi thamjari yam nungai je oza mathang asiri oza khoi gi purchasing na sumaru ne yawri ko khoi gi sangangi maira pai bi tarani thoi gi mathakta अखोई की FIR थांगलपगी मतंग सिदा लुप कयाना यानिंगदब सु फोंगदोकलिबा सिगी मतंग दा अखोई की मरा पाइबी सिंग सिदा FIR थांगतपा हाइसे मणिपुर की हिस्ट्री ददी अहान बो ओइदोइनेबो ओजा अदुना मसिगी मतंग सिदा ओजाना सिगी थौदांग असे चुम्मे हाइना खनबिब्रा ओजागे बा मोड खर फोंदोपिरम हुजिकी मरा पाइबी ताइन थोय हाइ मो हाइबदा को मरा पाइबी 12 मरा पाइबी की मथकता फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल तौरे लॉन्च तौरे हाइ अदुगा FIR si kanoni FIR thangata gadi moi matakta criminal case ma ko CRPC 154 makha dani FIR tawrisi an FIR je thangalaga FIR gi mai kano si criminal proceedings in motion naidana criminal case howdune be FIR de an adu gi poni aduga maira paibe sing de FIR panba pandaba masi khoina yam kanna justification piba natraga madu lale haiba masi sumda wen khali lo dadi kaino hakanda o huiba violate law violate tawragadi madu mi amana natraga authority ni hekte FIR panba yaiba adu law de yaujabani ko ina haiche adu gi potni an adom de khoyang kon changsin chumde adu tawdo Manipur gi thoiba thogdo wa thok adagi civil society organization including maira paibi singsina ahing mingsin khang da lambi de lek tana ko de moina tawisi leiba ki thabok neba marana individual na te individual gi na te tawisi leiba ki ngam khai territory integrity kai ba yaroi leiba ki mache ta ba yaroi adagi akhoi apun mana pangal ni akhoi punni hingminasi adi kanam tana terrorist activities tawgonu adagi di akhoi gi hagolei ba naharon sing kanji khochi haibagi wakhalon amada tawba potne maira paibi tawjesi ada Manipur di maira paibi gi long history ma lakpani Manipur kalaisi maira paibi achobu role ni akoi 80s 1980s dagi hauraga apspa gi karigi armed forces power 1950 ki matakta akanba kano agitation tawisi maira paibi ni leader ni adugi matakta koi ni sagi karigi laiba drugs ki karigi laisi maira paibi achobu role ni aduna Manipur integrity ki kaidana ba Manipur mache tadana ba Manipur da crimes handana ba nupi da tawba crimes handana ba kum suba mayam si mana paibina akoi adum tawr la abane aduna masigi marak sida mawi mathak FIR pan ba sai ai gi wakhanda FIR do pan ba law da yaba yada this different thing tawdo morally ko legally na taba morally yeng ba masi katang nungai da phawi kai na ga moina tawba rule si Manipur gi interest of the people of Manipur ne mo individual interest na te masi marak sida moi to thabak si he na moi da
inot happy be mota FIR panjalaga moi kielaga noina tawi thabaku tawnu kan haima singba threat pi se masi sumda bain khali adugi mathakta yam lui si de khoi manipur irang si leibani na irang si pha norman si tar pai si kaino kanda sai lan kapna baduna poram oiraga norman si kaino people sing si magi hana leramba lifestyle way of life adi magi livelihood ta hanjan gi ba hana gi tangdu leita ba si mai hana leramba phium da hanjan budune ba tangdu leita ba si adu hanjan je haraga di iho ma da iho ma lakpa khuda mai mara pai bi moina hai si nahan press conference te ngarang nahan hai si pha do lu pha bi ro hai gale mana pai lu pha bi ro FIR si noina lokthok ta ga di khoi makhal makhal gi khonging changthel la ne hai ai ta ga di normal si da hanjan bu amene anoba irang ama thola ne nupi ga khoi nupi lani kari lai bani na nupi sing role sam chawi manipur high society si asing madi india whole india si practical society ni main dominant society ne mi nupa ga sin dominate or le society ni adu manipur di madugi opposite ne ba khoi di lo da budi nupa na dominate to man ba oega khoi society ki structure yeng ba da akhoi di practical society nupi na dominate to ba type da haidi khoi nupi sin mangjin tharaga manipur iho khodi mak ta apspa oiro adagi army lokto asam pa lokto bo hairo adagi mi ma laiki da bagi madu justice piga da bani hairo adagi nupi mathaka to ba crime hairo punamak se mara paibi nupi samaj na mamang thaga chatba society ne akhoi tongan ba nupi sing oiba phidam ma khu itihas leje nupi lan ani rak thokre bidesna palinga da nupi sing gi toromba thauna siloi khama po ne adu posida nupi da singnaba aduga nupi sing matak FIR parmis aina khamda logi sona taba masi morally masi sumde aduga moi sing ji aina khamada bot ni le hoji violence am le ba wa le matam sida moina toy thabak sing se aseng madi dispute resolution and the akoi gi conflict transformation hai ani le ko amana akoi conflict resolution ba conflicts ko maina fan ga de resolve to ko de hai porma amana conflict transformation है ना conflict resolve तो वो हम दरगदी अतोप आमद transform तो energy cannot be lost, it can be transformed है भी type to the conflict सी मुथे पदी याद है इन्हें resolve तो वो हम दरगदी मुझे अतोप आमद transform तो हम चंगे बा मोने तो वो थबक खुदी मक्स असेंग मदी conflict resolution का conflict transformation का part अमने वो ana moi sing si taw sing je khoi yenga how far mu energy si mo na tawre vocal oina democracy da di people gi voice of people is the voice of god hai adu maya pa bin hai this is the voice of people ni aduna machi voice of god kumbane aduna moina lauri ba moina tawri ba thabak thana sing je khoina conflict resolution amasung conflict transformation on thok ta ga di he da phane ba adu matak ta moi ga singna dana moi FIR pandana phani puni ha bise machi subdan khali ana ai humble appeal da di sarkar na su moi gi matak ta FIR tawba moi phana mo khona basi machi handok pi ba adu mo da moi ga unaraga through dialogue tawraga conflict resolution amadi conflict transformation sida moi hena active role ama actor am ohelagadi madun hena phagaraina khalai wakhal yam nungai je oza khoi gi conflict resolution amadi conflict transformation natraka dialogue tawraga khoi gi si pot se hena phagat kani haibagi wafam thambire yam nungai je mathang asi khoi gi ngasi gi pauche da thengna bani khoi gi iho hoba Myanmar ga tainari ba ngamkhai da khoi gi narco smuggling amadi immigrant influx ki changa si kaya gi matik hengat bagi pau report asi lei bagi matungina khoi gi sagi illegal smuggling gumba gi chang se ka hen hengalak pudo oza adu si matang se oza gi ba marik chuma wafam khara thambiyo oziki hangbiri ba wahang adagi newspaper da yawi ba pau si one of the important kanoni ko kui manipur thoi ba irang war bo hairo adagi arm kapi hairo moi sam sam londa da violence hai hiding hai be ko su kai de aduna sigi pot siga koi huji hai ba hangbiri ba question ji khaba da yawbani ayamba khaba da maji headline ni ana including national newspaper duga koi gi state ki newspaper local newspaper headline ngatan ana sigi posi yamaru report ni ana notice ta koi narco smuggling hai moi londa da narco smuggling oiba aduga illegal influx mayam hengla pi pot ne masi kanoni national news pu na tre masi international news pu global news pu oirabani ada masi gi dimension eski mati wangi akoi na kano da haijaraga akoi gi Myanmar ga India gi border si 1643 kilometer ne asang border ni India ji border ahum ni sea coast to ji go samudra gi sea coast tu ma to kanda India gi border si khoi gi India ga Pakistan border khoina Indian Pakistan border si una lengbu ya poti una kanna leng poda Pakistan no mai ka pe no mai handoi ni uche ama kanna khong boda
सिफाई लान तौगी टाइप ते एक्शन लेदोइने असुक मतिक सिल तौई असुक मतिक पृथ्वी की बॉर्डर मयाम दा ख्वाइदगी टाइट ओइना सिक्योरिटी लेबसे इंडिया का पाकिस्तान की बॉर्डर सिने अदगी इंडिया का चाइना का बॉर्डर अमा अदगी दी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर अहुम सिने अद मरीसु बॉर्डर से काय बॉर्डर ना कांदा इंडिया के म्यांमार का बॉर्डर ने इंडिया के म्यांमार का बॉर्डर सिदी फेंसिंग तौदरमन फ्री थादोमनी मोने पोरस है पोरस पुना त्रेसिदी नो बॉर्डर लेते बो चमाने सिदी पोरस है दी खरा अहो खरबु लेरी सिदी पोरस नती नो फेंसिंग नो डिफेंस ने सिदी बॉर्डर सिदी अदुना ngasai gi इंडिया का पाकिस्तान बॉर्डर दा सुक मति टाइट सिक्योरिटी नि आई उना कन लेंग प नुसिक कन सिलक पदा पाकिस्तान नो मै कापसले न नो मै हंदुइ ने असि gi इंडिया का पाकिस्तान बॉर्डर से अद इंडिया चाइना बॉर्डर अदुनी दना कुइदिना कॉन्फ्लिक्ट की टाइप दे लेरक पदा अद इंडिया का बांग्लादेश के बॉर्डर अदुने अन बॉर्डर हम सिदी फजना ngai fazala sil tawi aduga Indo Myanmar border singa saigi 1643 kilometers maruina Mizoram ga thangai sti 510 kilometer ni Manipur na 398 kilometer ne ana sigi singje porous oiraba porous na te no border letra free da leraba ana masi lerak padagi ne khode smuggling ha kan da narco smuggling कोई पोपी की ड्रग्स की हेरोइन की कनो से सिना गोल्डन ट्रायंगल के केस लोय सामनारगा सकिदोइबा अन पृथ्वी लेरिबा ड्रग मयाम पीसी सिगी रुचि दे लाइने अन साइ गोल्डन ट्रायंगल जी असिलगा सेकंड गोल्डन ट्रायंगल सेमकदोरिबो हाइनि दना को अदुइ पोचिदा अखोगी स्मगलिंग की पोसिमा नाको स्मगलिंग से मसे इंडिया दे लो लेबनी नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक हाइदना अदे इलीगल इलिसिट ट्रैफिकिंग ड्रग्स हाइबंग लो अनि ले अन मसी लो से फजन इंप्लीमेंट तौदबा खोसिदा अदुना मसी याम लो पोनी को ड्रग मयाम सि लोय पृथ्वी की ड्रग्स एसि फावगा मणिपुर फावदेबा मणिपुर द वार लेबना हुजि मिजोराम फाव चलकदेबा मिजोराम से अनोबा सेकंड रूट ऑफ द ड्रग स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग ओइरबनी सिमा अनोबा पृथ्वी की यूएन की रिपोर्ट जौजबनी illegal trade sing se adi mathang da moi si khoi gi influx adi large number of illegal immigrant haibani without for country ma land ba document yaw de ade khoi da passport visa haire masi yaw da ba ya da ba document yaw na sang pasi influx ka hoiba illegal kanom migrant aktani aine ya da ba an aine ya da ba influx si act per loi de sang lakuni tawrisi aduna masi sang lakpasi official record लेरेगा सुमो तो इनकम official record टू सुमदो मानदे कइगना कन porous border नि असंग border नि ना मसिदे एनी जगह संग पुयानी संग मत हेक लिसन गी मतम जिदा थीबो खंगरो कइगना कांदा अखोय सोमदे लेबा कनो सिगा इथनिक ग्रुप सिगा सोंग मानाबा सक्सु माननी लोन जो हारा माननी अदुना लिसन गी मतमदा अखोयना थीबा खंगरोय अदुना याम लुबा अदुना इलीगल इन्फ्लक्स मयाम सी मसी कोई कंट्रोल तो हम चंगी अन सुप्रीम कोर्ट ने हाइजबनी अखोय की 2000 कनो के 5 की केस सर्बानंद सोनोवाल अगेन यूनिट इंडिया है सर्बानंद सोनोवाल आइसिंग साइड द माइना आसाम स्टीम्स ओरमबनी हौजी आसाम स्टीम्स ओरिसिना हेमंत बिस्वास है मागी ममांग द ओरम चीफ मिनिस्टर दुनी सर्बानंद सोनोवाल हाइज मास स्टूडेंट लीडर नि नेशो के करी लीडर फावनी हौजी यूनिट मिनिस्टर ओरिबनी अदुना माना सुप्रीम कोर्ट थागिबा केस नि अखोई 2005 द पब्लिक इंटर लिटिगेशन नि अदना 3 ऑनरेबल जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ना क्लियरली लेट डाउन तौखरबनी कइनो हाकांदा लास्ट अखोई इन्फ्लक्स तौरतागदी मधु ए काइंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन ने अमु हंजगे मयाम दा लास्ट अखोई याम ना इन्फ्लक्स तौरब अतोपा कंट्री मदगी इंडिया दा अइतागदी दिस एक्सटर्नल एग्रेशन ने हाइबनी मान सुप्रीम कोर्ट हाइबनी को इन हाइजब नते को सुप्रीम कोर्ट इंडिया ना सर्बानंद सोनोवाल अगेंस्ट यूनियन इंडिया केस 2005 सिदा वेरी क्लियरली लेट डाउन ए लो करी लो नो हाकांदा लास्ट नंबर इन्फ्लक्स संग तागदी चंगा मफमदुगी डेमोग्राफिक कनो चेंज तौरबा अदुगा मफमदुदा लेसन तौरगदी मधु ए काइंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन नि अदुना सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट ना अंडर आर्टिकल 355 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा एक्शन लोगोदबनी हायरकपने अदुई मखादने असम दा एनआरसी काना नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन हैन तौरिसे एनआरसी लाइजे कइम नते एनआरसी दुबुदी सिटीजनशिप एक्ट की मखादा 2003 की रूल अमले अदुगी मखादा एनआरसी लापने अदु एनआरसी असेंब लाइसिदी हुजि सर्बानंद सोनोवाल केस दगी लापने अदुन आइन हाइजरी कनो कंदा इन्फ्लक्स से याम तौरगदी मफमदुगी डेमोग्राफी होन डेमोग्राफी दी पॉपुलेशन कंपोजिशन होंग अनि अदे खर लेगा मिटोप सिंगने लोयम पर्सन की दोइने असम दसु डिस्ट्रिक्ट खरदा मोइसी इलीगल माइग्रेट इमिग्रेंट सिंगसिना वोटर लिस्ट संगठन की कोर्ट की मोइने मेजॉरिटी ओइरिबा माइतौना मणिपुर दसु हु नोस
Manipur khar laga who knows kan nate ne Manipur kui ru do bani ni maitai sing si maitai ha including maitai pangal ni aina haije si adagi de khoi gi naga gi sinau sing akhoi mayam si loina minority or dum khalaga hauji di limitation lak to bani di limitation lak pada 10 ngasai gi assembly gi composition ji khenara dum ni 60 40 le ma hauji 30 gum lak to ne bari ja ko ani ja mayam si adu da huji loina aduna khalaga di maitai including maitai pangal si minority or do ne aduna khoi gi अखोई साइंस था जो साइंस की बैकग्राउंड नि लॉ से also साइंस नि लॉ तमदिंग दा हाना अखोई बायोलॉजी लाइफ साइंस लौरे अखोई ग्रेजुएशन अदुना अंगोंदा लोंदा अमख अंगोंदा that remind me one word that's called endangered species ko endangered species di manga do tumnu ngai ba species endangered species ko ko do ko sangai haigumba bengal tiger haigumba yam lady species mayam masing hingalu yadraba asum muthara khalaga mutkiloiba adu mo endangered species kawi adu Manipur da harga maitai gum se this endangered race ne ba manga do ngai le ba kai na kan da manga do ngai se si ji pot na influx se ato bom phom de population mayam Myanmar gi mayam kapsale na jangje la khoi da reserve forest le sele ni popi thawa yok sele ni land yok sele ni land yok sele pura khoina foreign machineries kawi anek pa khune ki promise ma tawraga wa ya hon ba mayam yauri na ko longi sepa ga hai longi hujik selam dau yare mama longi selam ni hujik di khongga selam ne ana in haije di si mayam si influx mayam ne influx atoba influx siga ngasai demography khong podu mai len duni adu akhoi indigenous people ne claim toriba maitei pangal adegi di akhoi gi naga sing se kharlega masi indigenous people ne na claim to bunga moi duni kaina kanda influx sing masing hela kanda kasai election da kai loi electoral process yaksalani leader ke mo sangani khalega lawunga more hogi de ku energy sana lu lawini we are claiming and we are demanding energy should be implemented in Manipur ka MLA mun sungarang nan hal haidna ko akui honorable Ramesh ko na hai yam thuna NRC ki kari gi center na order pass to ko do mali ga ha oishunu pass to ko ado ko yam kon khangje de ada NRC sana nu law ri na ko khala ga law bunga moi du ne kai no kan masing ji yamak tramina akui si masing gi composition ji human population ratio lak ko ayo ki na ko law bungam da gi po na ma lak ko do aduna sigi sing si Manipur kansi hai ta ga di khoi NRC da ka lei akhoi gi narco smuggling gi thingba da ka lei aduga last number influx lai se cross border ni ko cross border si trade se ko illegal immigrant lak pa da natana smuggling tawriba drug ki bo se drug ai se ngasi mas organized crime khalam organized crime ha di khoi crime syndicate ni samja mi am ani tawbonati sidi petribi se channel ma leira kan organized crime ne aduna masi kangbu sidi paisa ju pai ni moi da acho go phamnai mayam su moi makha da leini aduga crime kari any time da moi na mi solution bangam ni aduna atopa China da Myanmar da koina ta da drug lord drug cartel ga hai drug cartel ka mai makha da private militia le dini private militia ai IC natra XCYC IC drug ki maku oiro ne drug cartel ga koina drug cartel natra drug lord oiro ne mari makha da sifai lising manga lising dara le dini mai makha da adudi mana mangonda hek attack to mana bu attack to ngam duini adu Myanmar da drug cartel ga Myanmar ge janta ga agreement sign tawnari ni mi adudi am kaladro drug cartel hai drug lord kai si state di mana pali ba jaga du mana pai ba gumbane adu gi port ke si laka doine ba Manipur da kharlaga adu lakta na bani koina yam kana haijari se smuggling of drug agi narco terrorism ga haisi masi muthatom changi muthatraba Manipur will be nowhere akoina adu muthatraga di Manipur ne mutra name Manipur mut pa kana Manipur de lehuni ko mi lehoro de mi si moina pang ki de akoi politics si moina pang rani chief minister nuni ka ke si moina aya mi natraga mo mi ni oirani adagi di mapang ko di mosi moina pa ki de adu maitei go maitei pang gum naga gum se we will be reduced to minority lerani kai hai ngam maro adu ipor se la ka do ni hoji lawai ko sei ra sang transformation adagi di metamorphosis to bose sei ra sang ga su they will be very near adu masi ko khalla kanda tung da la ka do miron se akoi science da su adagi di akoi gi law da su tamale mayam thamjage masi maming se intergenerational equity ko generation ahum le akoi mangda amana past generation mamangi akoi hauraba ko ipaipu hai ko ipaipu na ko thamame ba forest ipaipu na ko thamame ba paturen mona thamame ba akoi gi phajaba nature gi phajaba sing chakhotpa mayam se adagi history itihas masi mayam se akoi present generation ko jig leiba generation present generation
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ this is called intergenerational equity generation ahumje justice neba pa generation ne present generation ne future generation ne ahummoksi justice sam sangeba ana this is the duty and obligation of present generation akoi hingiba hojiki mirona akoi ithau ne base akoi da ipa ipune piramba manipur ki lam manipur phajal forest manipur chingpa tore manipur ki tradition culture pun hingminaba sigi mayam se akoi future generation da amuk pigadabane piba ngamdragadi ngasi generation je hayeng lakado generation thina ngangna ne aduna madu mayam du taus intergenerational equity ji phangse hargadi ngasai gi smuggling of drug cartel sing adagidi akoi narco terrorism adagidi akoi last number influx from the Myanmar and the Bangladesh masi akoi kanbam changi madu kalaudragadi our future is nowhere sin aina hajani yam lungai je oza phajaba wafam kaya thami bagi damakta mathang asidi akoi gi hauji yamna latest na thoiba thodok amani hana thamjage ko akoi gi media gi lamda akoi gi thabak toriba miyoi sing bu phajen pusen bagi thabak thawong sing se sum tatharakpa amadi akoi gi media gi thabak toriba akoi gi editor sing gi mathakta FIR thangat pirakpa sigumba case mam se thoktaba natte haijariba oza da masi gi mathakta akoi gi media gi thawram da thabak toriba mi sing gi mayada kogi bum haitare ko kogi nambagi thabak ase yam kana toina to khalla I haina thamjage masigi matang da kogi media gi role pusin biraga ojana khara habiram au sigi wahang hangbi si yam phajai ko kogi JESSY na hangise last media sa maroi media si one of the important four pillar bo haid na ko democracy gi four pillar ni haiba hai the four pillar five pillar da chasa da bida media gi role sam chawe country ma state ma kaya ma sakhotle se media freedom gi index da khangne ba koin sisu sakhot ta paisa paiba building yam sa ba adu na taba sisu index amane sakhot pa lebak se how is the degree of media freedom of that country sida sakhot pa je khangdoi ne aduna manipur gi context la kana khoina akhoi gi handak editor ani ni mamang dana khoi gi khoi tamo samjai ko ade hojing na mu tamo danabi khoi edum pun mi ngaktani aduna media house mi sing se aduna ai samja humble appeal da ani ma bel thadwe tamo danabi so khoi nungai pauna khoi PR bond of 50000 piraga ben phange bel phange aduga case ka punati ko bel phangbani case will still tawduni FIR tawrini ma da khoi gi IPC ki section maya ama 150A adu mayam lere ya maroi section na khoi gi Officers Secretary Act 1923 ki makha da su section gra pa le bako adum da yakon changhin jaroi kai gno ka madu court will decide si khoi gi masi khoi gi court pending leba sub judice over case amne khoi yakon madu chumi chumde pibagi right leti pibum thokte aduna they will decide a trial court decide tawne ba ma lan ba chumba this different thing aduga general da democracy da media gi rules su matik chawe media je four pillar ne haine four pillar ne haini aduga media freedom je leitraba akhugi democracy gi art asi leite aduna media gi freedom haise constitution yaujabane article 19(1)(a) kawi article 19(1)(a) article 19 si koi 6 freedom ni freedom taruk le adu manung da kwai da hana freedom si freedom of speech and expression kawi article 19 clause number 1 gi sub clause A si akoina punna 19(1)(a) na haiba koina adu gi makada freedom of speech and expression haisi freedom of speech expression ni part na ne freedom of press freedom of media se pasi supreme court na mayam case le case we sasaroi adu haidi without freedom of speech and expression country do da koi democracy layer oi haidi ngang wi adhikar the expression gi adhikar letter ka di kada democracy lakto no democracy is nothing means freedom ji maximum people si democracy ne aduna freedom of expression se masi media exercise to do ne adu am luin ma mark se the balance am like ko article 19(1)(a) China freedom of speech expression pizza su article 19(2) with 19 gi clause number 2 ji da akhoi gi reasonable restriction haidana moina I the freedom of expression lane I ngani gusi na te angon da restriction period constitution ma samang na article 19(2) ji da reasonable restriction na ground tare le madu da khoi gi contempt of court yauri ade incitement to offense yauri ade integrity sovereignty integrity of India yauri ade public moral yauri smai to na magi 7
restriction lay adu so khoi khang tai adu so di mana taw piba freedom expression do amu ya roi aduna balance am sangi aina ngang ba ngang da bani tong mu taw da bu reasonable restriction given under the constitution ji respect to godam adu wam chat pa ya da sine khoina rule of law ai whoever so high laws above you is nang na saw law ma de lay nang mathak da prime minister mathak law lay ni chief minister mathak law lay ni chief justice india gi mathak da law lay ni ana law si matung na ko chak ka doi ni adu ne ko rule of law ai law gi matung chat pa na tab akoi si honorable prime minister narendra modi akoi si honorable chief minister biren rule do na tiv akoi si law na leba nga ai ne ba ko si adu ni rule of law ai ana whoever so high laws above you aduna adu potu leibani na aina haijeri na idi sinasu lodu ngang sapitare tabu editor da FIR tauba mo pha pun base masimadi yam phatre democracy da akoi lei akoi si media rules akoi yeng batai manipur gi war am manipur crisis idi media rule asu batik chawe ha ka di media sina mayam da piri ni message watch ko mai lotion gani aduna du tauba suggestive way mayam si akoi na phangi si only from newspaper print and electronic media akoi gi notice windows electronic media ni ade print masi huelem bausi masi akoi print media electronic media se akoi na phangi ne ba paw mayam se aduna media gi rules ko matik chawi adagi di yengune reporters singna war zone sali ni no mai kamna ri du no mai kamna marak tu da moisi kanoga bulletproof ko tawga changsil laga mayam gi nang paw pi ni thawai khubak da ha pai de ko na ga thawai khubak da ha pa ka paw lo ri ne ba adum media respect to changdo and we should respect the media aduga media sing se moji freely people dakale freely accessible hen ba governor so haida na akoi gi press akoi gi kaino han tobu da foundation day akoi gi manipur press club ki foundation day tobu do governor so media sing si federal tobu do bani media si maximum freedom pi do ne na governor ma samang so haibi bani and ai wakhanda we are in also in support of what governor said law to yauze bani and media se maximum freedom pi da bani aduga editor mayam phar pun basi masima sarkar su handok piu tabodo editor sina su law ngak pi tare adugi mo phar pun mota editor sing tu unaraga sarkar na fajana wari sana ba dialogue wa ngasai haije bodo dialogue to biba conflict resolution conflict transformation ni pota sa biba adu editor sina su sub restraint haidana law the piriba reasonable restriction ku yengbi tare official secretary ek du yengbi tare adu su to biba tabodo editor sing da yam to na phabiba editor da nate ko sigi si hawla de akoi ju te phabi ade gi no gi ni kai huji ki notice window gi mi su te phai ba ko an si ju pha pun ba si phati na khoi ngang je si social service ne khoi to ri si ai na ngang je ri ba ade editor man khabar is a kind of public interest is social service ma khalam ne akoi na ngang da ba ade gi editor ni either di people's ni combine aware to no people's combine education pi do no people education pi si mr masau hai bi na manipur thoi irang si ngan college phagalan si na to bu da moirang da si honorable chief minister biren masaman hai bi manipur thoi irang si lairik hai bo wat padagi lai hai ta badagi lairik si phajana tam da badagi irang tholai ni hai ne adu lairik se phajana hai ba se lairik school du na te khabar ise newspaper electronic media si lairik hai ne bagi message abane expert am la ngang ba editorial column di iri ba paw happy se si a kind of education ne se adu mass media ai ni loi ma mi myam si paw pi hali knowledge pi mass media ko ni this is a part of mass media ne and mass media da paw pi ri ba adi expert ona adi subject expert on wa ngang mi sing se masi minister na high college phagalan si haibo do adu gi pa ni bo khoina high bi kaino kan da wider dissemination of knowledge adi wider public consent public opinion si khoina madu sagat na bagi pa na mane ba adu aina khambada irang si fana na ba irang si resolve tong no ba ira adi conflicts ing sai je bo resolve tong no ba conflict transform tong no ba solution pok na bagi khabar si pa na mani adi electronic media khoi gi notice window ga si pa na mane ba masi sing si he na sakana promote ga mar ta kai mi oi ko burina khoi gi slip of tongue hai ga ka no ma henjen ba yaw su madu khoi ngak thong chin tong na ga akoi na tawi social interest ni public interest ni adu khoi na whatever we have done whatever they publish they are a part of public interest ni madon na khallaga sarkar na su kaitang mapi pa ma oina sarkar na mayam si protection bi ba adu ga mayam si hena encourage to wiba aduga dialogue process akoi solution pro na adom lamden de changbi bani hena phagaran khal yam nungai je oza na marik chum laba wafam kaya thambi duna akoi gi
amadi ozagi chinlaba matam khaidopiduna khoi notice window gi studio election biduna khoi news analysis ki program asibu mapung phan bagi damak to ozabu yam thagachari matang asida notice window na sandokchari ba news analysis loisenjare amuka hana hingbirba pumna makbu jesi thiamna khurumjari